Thutha wa timu ya mubira wa maguru ya iretu a Falling Waters aria moikene na ritwa ringi ta Barcelona FC kuma Nyahururu gutiriha ligi ya Chapa Dimba na Safaricom na kuonania mumirira mega ligi-ini iyo thiini wa gitaro gia gatagati ka bururi, riu ni macokete kiharo niguo kwihariria wona ligi iyo ingi yambiriria mwaka-ini tukite. Kuringana na kochi wa timu ino Eman Gurich ni ati airetu aya maricemba kuonania kio kiao thutha wa kuyukia namba 3 ligi-ini iyo hituku thengia ya moritu maria mari namo ma wagi wa kigina gia kuigana na kiharo gia guthakira. Ceceni ino ni cemanite na nyarari ici kiharo-ini kia Nyahururu kuria marekira mehaririria mao na tukarika kunanira njung'wa nao na makarika gututariria kioneki kiao ni kiriku. Tunajiandaa kwa hizi game za Chapa Dimba, ndio tunaelekea regionals na tunaomba Mungu atusaidie ili tukienda regionals tu qualify at least tufike nationals na tubebe hiyo kikombe ya nationals. Mubira wa maguru kuri timu cia Nyarari ni ithiete na mbere na kuhimbirio ni airetu ingi. Coach Gurich agitutariria kurutana mubira uyu kuri Nyarari gutari atia na oho athaki o ene magatutariria moguni maria monete thutha wa kuingira timu-ini ino. Timu ino ya Nyarari ya Barcelona FC kuma Nyahururu riu maricemba gutetera uhotani wao thiini wa ligi ciukite cia Chapa Dimba na Safaricom iria itanyitwo kwanjia mwaka ukite na riu mambite kambi kiharo-ini kia Nyahururu. Ngiribotera Inooro TV kuma kiharo-ini kia Nyahururu kaunti-ini ya Laikipia, njitagwo Peter Mwangi.